ग्रहाष्टामविचिन्तन्ते राहुकेतुशदर्पिता देवदानवगन्धर्वादख्य राक्षसपत्तला हृदयमुनयोगावो देवमातरवेवच देवपत्न्यधुरानागादत्यासुरसङ्गला अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानवाहनानि च औषधानि च रत्नानि कालस्यापयवाश्रयेन् ॐ समुद्रसागराशैलात्रिदानि जवदानता एते स्वामविचिन्तन्ते सर्वकामार्थसिद्धये। एतदपि स्वर्गस्य ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम काशपति शुभम उन्नतविदेशायां पुण्यां पुण्यतीर्थौ काश्यपारि नानागोत्रेभ्यो नमो ब्रह्माय आन्निर्गोत्रेभ्य सर्वसमानि सत्यवस्यां मनोजकुमारवादकुमारं देव धर्मः अद्भुतः तथा जातकुमारीश्च तथा रामचन्द्रदेव धर्मः समावर्तनकर्मणे पुण्यपात्रं दशब्राह्मण भोजनानि पुण्यपात्रं गतिघातविनाशेन पुण्यमान् सम्प्रदते। नमस्कार देवासकमन्नं प्रतिष्ठितं समाकर्मप्रदानेन प्रियतामे जनार्दनः नम ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम गोदात्मस्मादात् कामोदात् कामायातात् कामोदातात् कामेतस्य नम कामोदा गुणनामये स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पुण्याराधना करा चावल से बोल का ओम सत्य पुण्यां 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 एवं विज्ञापयामुच्यतं ब्राह्मण के शुभं भवतु भाग्यं प्रदानं शांति भवतु तदा शांति जगत्विद्य साधिपतिसाध्यायिने श्रीमद्देवाः मनोजकुमार देव धर्मणः तदा समावर्तन कर्मणे अश्वथ रामचन्द्रनाम धीयस्य धर्मणः ब्रह्मणाय तदा नाम उप समावर्तन कर्म शीघ्रमस्तु शुभं भवतु शिशुराय भवतु। अत्र गणिनं जलातिरिक्तं जतं यथाकृतं तत्सर्वं श्री भगवतवासुदेव प्रसादात् परिपूर्णमस्तु शुभं भवतु शिशुराय भवतु। आगे ताल फुलरियाते जलम ओम जानते वदनाशरवे तथा हेडगला आगच्छते पदे देशे धारकात्र शिरोमव जावतं विजयी जामि तावतं सुचिरो वः कर्मणे नमः ब्रह्मादि कर्मणे नमः।